Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel âkibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Ardaqtu vatani, süyüktü bir tuğandar. Iyik Ramazan ayda tutkan orozonuzlarda Allah Taala kemçiliksiz kabul kılsın. Bu sapar sabağımızın teması orozonun jemişleri. Ova. Al kanday? Orozonun jemişleri degen түшүнүк. Anın filosofiyalыk manisi. Bizde kimdir biri 50 yaş kurağında kaytış bolup göz yumup ötüp ketse, attın erте ketti. Emi uğulun üylöp nebere göre turgan, gelin alıp anın kolundan çay içe turgan uçurda alardın üzürün görбей ketip kaldı deybiz. Mına ol azırkı biz tutup atkan orozonun üzürü kıyamatka çeyin ele bizge biliniş kerek. Jemişi tutkan orozonun jemişi şu üzürü biz ali ölgönge çeyin ele. Kerek bolsa tutkan orozobuz uşul ıyık Ramazan ay bütkөнгө çeyin özübüzdө, жашообузда, tulku boy denebizde gün tün debey bilinip, sezilip baykalıp turuş kerek. Kimdir biröөгө görünüş kerek jada kalsa. Oşol siz jana barыбыздын tutup atkan orozobуздун eң algaçkı jemişi sizdin үйүңүздүн aldagı bak, жүзүм бар, şabdalı var, alma var, jana başka neseler var. Oşonun jemişin görüңүz kelip atat. Bышса экен ошол деп. Куд ошондой туткан орозобуздун жемишин, кечеги туткан орозоңуздун жемишин сиз көрүшүңүз керек болчу, көпчүлүгү көрө албай атат. Бүгүнкү туткан орозоңузду, тутуп бүткөн орозоңуздун жемишин Аллахым tutkan orozomdu kemçiliksiz kabul kılgın dep iftar dastorkonuna oturgan uçurda görüşünüz kerek bolчу. Aga çeyin görüşünüz jana başka biröөлөргө көрсөтүшүңүз керек элесиz. Oşol tutkan orozobуздун eң algaçkı, eң sүйүктүү, kaytalangız, esten çıkkız jemişi memesi kaysıl? Al, Allah öz ayatında bayandagan et-takva, takvalık. Murda siz Kur'an'a baş bakpayt elеңiz. Kur'an okumak dursun, tiktep de koybayt elеңiz. Kimdir birödön kaçandır bir Kur'an'dı beleki algans, al çaң basıp tekçeňizde turdu. Okuş kerek ele, bilbeyim dattın, bilgende okumakmın degen, kuruk kıyallar menen geldiňiz. Uşul takvalık, Kur'an'dı kolga alu, özünçe çoң takvalık. Ankeni bul kol sizdin, ançamçılardın kolu, tameki karmap жүрген kol, kumar oynap жүрген kol, arak kuyup berip ja arak içip жүрген kol, jubayın günde gün alыс, gözün jana betin kөгөрtüp urup жүрген kol. Bul uğurluk kılıp жүрген kol, Kuday saktasın. Sizdin tutkan orozoňuzdun jemişi uşul bolsun, bayakı jaman işlerdi kılıp жүрген kol, Kur'an karmap kalsa demek oňoldu, takvalık boldu. Tutkan orozoňuzdun günügö tutup atkan gündög orozonun jemişi dana görüne başladı. Siz seze başladınız. Mına munu takvalıktı. Eň algaçkı orozonun eň birinci bergen birinci tüşümü dep bilin. Ekinci jemişi el-ittiqa, saktanu. Saktanu degen al kantip düşündürsem. Aksakallar, atalar, baybiçeler, bunu eski adamlar parhez kılat deydi, parhez dep koyat. Azırkı tilmenen aytkanda diyet agarmı. Azır kalaysızbı, kalabaysızbı diyetaga öttük, 1 aylık. Sohurda jep içken boyunca iftarda jep içip atabız. Eň mıktı diyet dep uşunu aytat. Karaňız. Bolbosa siz bir günde 3 jolu, 4 jolu dastorkon aylанасында 2-3 saattan oturup tamak jemeyinçe günüňiz ötpeyt ele. Gün ötөт eken görse.
2 maal, 1 maal tamak jep koysa da gün ötөт экен. Ушуга көнүп атасыз. Göndürün denеңizди, жүрөгүңүздү göndürün, özüңүздү göndürүңүz. Анткени Süfyan as-Savri мындай дейт. İyyakum wal bitna. İyyakum wal bitna. Fa innaha tuqsil qalb. Çoң курсактыктан абайлагыла. Tolup semirip ketүүдөн абайлагыла. Өзүңөрдү кармагыла. Анткени ушул çoң курсак болуу, көп тамак жеп ашоо, кайра-кайра эле жей берүү адам баласынын жүрөгүн карартат. Адам баласынын жүрөгү караргандан кийин ал эч качан намазды берилүү менен окубайт. Же намазга жалкоолук кылат, же намазды анан окуйбуз го дейт мисалы. Мына мисалы өзүңүздөн эле байкап атасыз. Жеңил боло баштадыңыз. Намаздар өз учурунда окула баштады. Намазда пикириңиз чачырабай, аябай сак болуп атасыз. Ушунун өзү эң диетанын эң мыкты жыйынтыгы, сактануунун эң мыкты жыйынтыгы. Мына орозо бизге мыкты нерселерди үйрөтүп атат. Орозонун бул экинчи жемиши. Сизде байкалыш керек бул сөз түрдө. Байкалбай турган болсо, сиз өзүңүздөн ушул нерселерди көрө албай атсаңыз, демек сиздин тутуп аткан орозоңуздун тамыры начар. Ага коюлуп жаткан суу жетпей атат. Суу ал эмне? Ал иман. Сиздин тутуп аткан орозоңуз иман деген суу ичиш керек. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Ман сама рамазана иманан", ким ыйык Рамазан айдын орозосун иман келтир, Аллахка иман келтирген абалда тутса, анда анын орозосунун жемиши бүтүндөй өзүнө көрүнүп турат. Кыяматка чейин эле күнүгө тутуп аткан орозонун жемиши күнүгө көрүнүп турат. Тутуп аткан орозоңузду ыйман менен суугарып туруң. Улам ыйманы таждид, ыйманга келип, кайра-кайра мыкты сөздөрдү угуп, Куран окуп, намазда, саждада көбүрөөк турсаңыз, намазыңыз дагы, орозоңуз дагы, өзүңүз дагы ыйман менен суугарылып турасыз. Тутуп аткан орозобуздун үчүнчү жемиши ал сабыр, чыдамкайлык, сабырдуулук. Ар бир нерсеге жайбаракаттык менен мамиле кылуу, сабырдуулук, бекемдөө, өзүн жүгөндөп токтотуу. Мурда а дегенде эле ооздан агыт кирип кара чыгып, тилдени бир челеңиз. Бирок бул сапар орозон бузулуп калат деп тилиңизди сактап атасыз. Бул да болсо сиздин орозоңуздун жемишинин үчүнчүсү. Кимде ыйык Рамазан айда тутуп аткан орозосунун сабырдуулук деген жемиш болбой турган болсо, демек ал тутуп аткан орозосунан пайдалана алган жок ал. Анын курсагы ачкандыгы менен чаңкагандыгы гана эсинде калбаса, ал эч кандай сабак ала алган жок. Ошон үчүн Аллах өз аятында стамды биле: "Иннама юваффас-сабируна ажрахум бигайри хисаб." Садакаллаху алейхи. Сабырдуулардын сообу кыяматта эсепсиз берилет. Аллах эсептебейт. Эсепсиз берилет дегени ал таразага да түшпөйт. Аллах Таала момунча даража сооп берем деп айтпайт. Эсепсиз дегени ал Аллах Таала билет эсебин. Аллахтан башка эч ким билбейт. Көрдүңүзбү? Туткан орозоңуз өзүнчө 5 алып келсе сизге, орозоңуздан алган сабыр деген сабагыңыз менен эсепсиз сооп алып атасыз. Сабырдуу болуң. Ачуу келгенде сабырдуу болуң. Мурда сабырсыз болуп, какыс-кокус болуп, ачуунун үстүнөн ар кандай сөздөр айтылып кетчү эле. Бирок бу сапар ыйык Рамазан ай сиздин ушунусу менен эсиңизде калсын. Быйылкы тутуп аткан орозоңуз мурдагыларынан ушунусу менен айырмаланып калсын. Өзүңүздү сабыр деген жүгөн менен жүгөн деп алсаңыз, кийин бирөөгө айтып мактанганда дагы былтыркы Рамазандан алган сабагым, же болбосо быйылкы Рамазандан алган сабагым, мен мыкты бир сабак алдым, сага да ошол сабакты үйрөтөйүн. Сабырдуулук деген мыкты азык алдым, мыкты жемиш алдым. Мага ошол жетишет деп мактанганга дагы жакшы болот. Тутуп аткан орозоңуздун 4-нчү жемиши эл-мужахада, умтулуу, жакшы иш жасоого умтулуу.
Çıga kalsanız koşunağınız menen murda salamdaşpayt elеңiz. Bu sapar al tekeberdenim salamdaşpasa dele. Assalamu alaikum dep kiçipeyil bolun. Jönököy jupunu bolun. Jakşı işke umtulun. Emnege jupunu bolun. Siz jupunu bolu menen umtulup atas. Kayaka? Beyişke umtulup atas. Beyişke. Karabayspa. Hazrat Ali'nin üstünen Hazrat Umar paygambarga arızlanıp geldi. Ya Rasulallah, Ali kүйöp alаңыз, meni ança toğotbogondoy. Gözgülü berbeyt. Meyli menin kadırımdı, sıyırmatımdı orduna koyboso dagı, kadırlap, törgө oturguzup, uça uslukan jilik tartpasa dagı, salamga gelip koya versin. Meni görüp durat. Salam aytpayt taptakır. Maga assalamu alaikum dep salam aytıp koysa suyunup kalam koya Rasulallah. Men kaçan assalamu alaikum degenden anan alaikum assalam dep jogum berip koyot. Men daim aga assalamu alaikum dep ozunup salam aytam. Emnege al maga ozunup salam aytpayt ya Rasulallah. Hazrat Ali'ni çakırtıştı. Peygamberin alına geldi. Peygamberimiz Hazrat Umar'dan okuyan sözün barını Ali'ge tökpey çeçpey aytdı. Uşul tuğra bu? Uşul çın bu? Hazrat Ali akırın gana başı yıkedi. Emnige mınday kılasın? Hazrat Ali başını kötörüp ya Rasulallah. Men Hazrat Umar'dı şunçalık sıylayım, sıylagandığımdın bir belgisi men ağa ozunup salam aytpayım. Emnige? Siz aytpadınız bile. Kim birinci ozunup salam aytsa al beyişlik bolat degen. Şon üçün Hazrat Umar beyişke mende murda girsin dep men anın salamını kütüp duram degen. Karabaysız bu kanday sonun tarbiya. Siz umtulun ıyık Ramazan ayda. Bardık jakşı işti jasaganga umtulun. Sizdi bire tildep koygan. Uşaktap koygan, jamandap koygan, akarat kılgan, uyat kılgan. Al sizden gelip keçirim surabasa dağı gelginile de barıp, jibosu çakırbaylap janna barıp meni momunda kılsaң dağı ıyık Ramazan aydın sarapatı menen men seni keçirdim dep kucaktap koyun. Keçirүү menen siz beyişke birinci giresiz. Muna misali Allah'tan ayatına göңүл buruň. Estağfirullah. Ankabut suresi 69. ayet. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Sadakallahul azim. Allah hitat. Men tarapka şımalanıp, kumtulanıp, bel baylap, dayardanıp, maga karabılı umtula turgan bolsa, men al bendemdi en mıktı jolga bagıttap hidayet berip koyam dedi. Siz koşnağınızga birinci salam aytıp, sizde akarat kılgan kişini birinci olup geçire turgan bolsoňuz, jardam kolunuzda aga karaganda siz murdarak sunup koysoňuz, demek siz Allah tarapka birinci olup umtuldunuz. Beyişke birincilerden bolup gire turgan boldunuz. Beyişke birincilerden bolup joldama aldınız. Beyişke siz birinci bolup çakırık aldınız. Umtulun aldığa. Bu sizin tutup atkan orozoňuzdun 4. jemişi olsun. 5. jemişi. El-iffe. Aruuluk. Tazalık emes. Aruuluk. Tazalık başka. Aruuluk başka. Iki manni tuyuntat. Aruuluk taptakır. Jogorku sapattagı en mıktı sapat. Jana sıpat. Aruuluk al adam balasının can düynösü. Aruuluk al adam balasının niyeti. Aruuluk adam balasının oyu. Mına bul aruuluk oyuňuzdun, niyetinizden, ihlasыңыздın aruulugu tutup atkan orozoňuzdun 5. jemişi olup kalsın. Aruuluk al jürektün aruulugu. Birok jürek daim bir müçöge muhtaç bolup kelet. Al kaysıl müçö? Til degen müçöge. Til taza bolsa jürek aruu bolot. Al-lisan yukhbir anid damair. Til bul jürektün şarkıratması. Tilden jüreke giret, jürekten gayret til arkılı çıkıp dura beret. Oşon için Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mınday degen.
Ар таңында мүчөлөр бары жүрек баш болуп бүтүп бары тилдин алдына келип, ey til, бүгүн сен түз болчу, сага карап түздөлөлү. Кыйшайып эле кала турган болсоң, биз бир отулу ийрейип калабыз деп айтышат деген. Мүчөлөр. Андыктан сиздин туткан орозоңуздун 5-чи жемиши жүрөгүңүз аруу болсун. Бирок жүрөк аруу болуш үчүн тил таза болуш керек. Кантип? Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам эмне деди? İza kana sawma yawmi ahadikum, egerde silerdin kimdir biröңөрдүn күнүңөр орозо менен өтүп жатса, kimdir biröңөр орозо тутуп калсаңар, дагы башка бирөөсү келип, fa insabahu ahadun, аны тилдеп, акараттап, гыйбаттап, шылдыңдап, тилдеп, жаманатты кылып кала турган болсо, аны менен акыйнага айтышып жооптошпа. Ага жооп бердиң дегичекти, тил булганат, тилден кийин жүрөк кир дейт, аруулугу жоголот. Эмне деп жооп бер? Жүрөк аруу болуп сакталып калыш үчүн тилиң менен сен акарат кылып аткан кишиге инни саим, мен орозо элем, мен орозомун, сиз менен бүгүн мен акыйнага айтышып жооптошпоймун. Эмне десеңиз дең, мен орозомун деп бурулуп кетип кал. Жыйынтыгында ыйык Рамазан айдан алган 5-чи мөмөңүз ал сиздин жүрөгүңүздүн аруулугу гана болуп калсын. 6-чы жемиши ас-сихха, чыныгы ден соолук. Ооба. Мурда тамак артынан тамак жеп сиңбей кыйла болдук. Ар кандай дарыларды ичип сиңирип атабыз. Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламдын алдына bir kişi gelip kayra kekire verdi. Kayra kekire verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in 3. 4. kekirgeninde toktotçu kekirgeninde toktotçu bay bolgur. Emnege antı? Antkeni Peygamberin aldığındaki sahabaların köpçülüğü aç karın. Aların sap başında turgan Peygamberin özü aç karın ele. Aların kekire turgan aşkazanda işnesesi жоқ ele. Açkalıktan aların aşkazanda gıy çiğdigen ün çıgat ele. Oşol kıyıldаған, çıyıldаған ündü жоготуш үчүн sahabalar Peygamber boş bolup kursaklarına жалпак момундай болгон bir şapalakтай же эки şapalakтай болгон момундай болгон чоң жалпак таштарды кысып байлап алат эле. Ичегелер тыгыз турса кыйылдаган үн чыкпайт деп. Ошон үчүн Peygamber анын кекиргендигин жаман көрүп жактырбай, токтотчу кекиргениңди. Бул дүйнөдө аша тоюп алып, тойгондугун, курсагы токтугун бирөөлөргө билгизгиси келип, карын ток, кайгы жок дегенсип, улам кекире бергендиги анын ахиретте ач калгандыгынан, ачка калып калышынан кабар берип жатат. Ачкараак жүрсөң, кыяматта тогураак жүрөсүң. Мына курсагыңарды тамак менен толтура бербегиле. Адам баласынын өзүнө эң чоң күнөөсү жетиштүү курсагын аша толтуруп алгандыгы деп пайгамбар айткан. Учурунда тамак жеп, бирок аз-аздан гана тамак жеш толку бойду, организмди көндүрүү жемиши болсун. Анткени Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям суму тасихху, орозо туткула. Орозону бат-баттан тутуп тургула. Ыйык Рамазанда мисалы 1 ай болсо, андан кийинкилеринде айдын башында, ортосунда, аягында 3 күндөн, ар бир айда 9 күндөн тутуп тургула. Андан тышкары дүйшөмбү, бейшемби күндөрү тутуп тургула. Тасихху, ден соолугуңар чыңалат деген. Сиздин туткан орозоңуздун 6-чы жемиши ошол ден соолук болуп калсын. Өзүңүздүн ден соолугуңузга кам көрүң. 7-чи жемиши эл-кува, күчтүү болуу, кубаттануу. Мен орозо тутуп, жебей, ичпей, бир аз алсыздап калдым. Турсам отура албайм, отурсам тура албайм деген сөз болбосун. Эл-кува. Сиз иман менен, таквалык менен кубаттанын. Анткени Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям эмне деген? Эл-муъминул кавийю хайрун ва ахаббу илаллахи минал муъминад даиф. Күчтүү муъмин, күчтүү мусулман алсыз мусулманга караганда Аллах Таалага алдаганча сүйүктүү жана жакшыраак көрүнөт деген. Сиз ибадатта кадыр эсе кадимкидей күчтүү көрүнүң. Көчөдө басып кетип баратканда
Kadamыңız akırın gana şiltenip, baykuş, orozodon ulam kadamlar şiltenbey kalıptır degen görünüş görünbösün sizden. En mıktı güçlü olup, en bardar, güçlü, kuvvetli, çımır, deneli olup görünün biröge. Orozo tutkan sayın güçüne girip atıptır dep. Tutkan orozonuzdan 8. jemişi elleyin, jumşak bolun. Bargan sayın günden günge jumşak bolun. Al sizin jumşaktığınızda en algaç ata-enеңiz sessin. Anan bir tuğandarыңız, ana sizin жаздыкtaş jarыңız, uğlunuz, kızınız, nebereleriniz sessin. Atam orozo tutkandan beri negedir? Şunçalık nazik bola başladı. Murda kiçinele sözge terigip sögünüp kiretele. Irgıtın atele, sındır atele, ur atele. Bирок orozo baştalgandan başlap atam jumşara başladı. Mına sizin tutkan orozoңuzdун 8. jemişi jumşarın. Jumşarганга hareket kılın. Ankeni jumşaruu al emnenin? Jana kimdin sıfatı? Al beyişliktin sıfatı al. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dan Hazret Abdullah ibn Abbas rivayet kıldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ela ukhbirukum bimen yahrum alen nar ve men tahrumun nar aleyh." Men sizlerge kimdin tozokka girbeşin, jana tozok kimdi örtey albaşın aytıp bereyin be dedi. Sahabalar, ya Rasul aytыңчы bay bolur, aytыңчы ya Rasulallah. Peygamber aytdı. Ala kulli hayyin, layyin, qaribin, sal. Ar bir jumşak, ar bir munayim, nazik, japıs, jatık insandarga jakın insan al hiç kaçan tozokka girбейт деген. Jumşak bolun, nazik bolun. Jubayыңызга şunçalık mıktı mamile jasaң, sүйüңüzdü uşul dagı bir jolu ıyık Ramazan ayda kaytalap, men seni jakşı görem. Atam apam, men sizi jakşı göremin. Bir tuğanlarыңды, men sizleri jakşı görem. Uğluңar menen kızıңarga, men sizlerdi süyemin. Şunçalık naziktikten ulam alar jüregi eljirep ketsin. Bul sizdin ıyık Ramazan aydagı tutup atkan orozoңuzdun 8. jemişi olsun. 9. jemişi al ihlas. Ar bir işti ditiңiz menen, çın jüröňüzden, kunt koyu menen, berilүү menen jasagandy үйrөнүң. Ankeni siz ıyık Ramazan aydın orozosun tutun niyet kıldım ey Kuday, kabul kılgın dep suhurda dua kılıp atpaysiz mı ditiňizdi koyup. A iftarda bolsa, ey Kuday tutkan orozomdu kemçiliksiz kabul kılgın dep ulam ihlasыңızды ditiňizdi kunt koyu menen жүзүгө ашыргыңыз келип атат. Туткан орозоңуздун кабыл болушун каалап атасыз да. Tekке кетип калбасын. Эмнеге? Misal mana. Allah Teala öz sözünde yada ta'amahu ve şarabahu ve şehvetu min ajli. Bendem kumardanusun, jegenin, içkenin menden korkonduğu için taştap koydu. Bekinip durup jep alsa da başka için görбейт эле. Bирок menden korkup atat. Karangı bölmenin içinde эле menden korkonduğu için jebey atat. İhlastın bardığı sizdin jüröňüzde ihlasın bar ekendiginden habar berip atat uşul. Gördünüz mü? Sizde ihlas degen jemiş payda bolo başladı. Bu sizin tutup atkan orozoňuzdun 9. jemişi. Al emi tutup atkan orozoňuzdun 10. akırkı jemişi et-taghyir, özgörүү. Orozoga çeyin siz kanday insan eleňiz, orozodan keyin siz taptakır başka insan bolup ketiň. Oroza içi, orozodan keyin emes, oroza içi sizdin özgörgöndügüňüz dana en algaç özüňüzge anan üy bileňizge dana bilinip dursun. Özgörüge özüňüz hareket kılın. Muhammed ibn Vasi' almınday deydi. Men qalla ta'ama fahima. Kim azırak tamak jese demek al jaşoonun emnekenin baykay başlaydı. Çin çırt kursak bolup, kursagın salaňdatyp toyup algan adam hiç kaçan jetim menen jesirdi düşünbeydi. Az tamak jegen adam jetim menen jesirdin abalyn düşünöt. Attiň jaman kursagym açtı, aybay susap atam. Görse munol kedey, miskin, jetim, jesirler magoşap kıynalıp jürgen eken dep düşüne başlaydı. Ve afham anı biröge düşündüret. Ey beri gelçi, men momunday bolup atam. Görse ököz munowuzlar düşünbeppiz gözübüzde may basıp dep. Ve safa jüregi jarayt, walakka jumşara başlayt. Özgöret degene. Bирок özgörүүnü
siz özünüz umtulmayınca Allah sizi hiç kaçan özgürmeydi. Anıken Allah estağfurullah. İnna Allah la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Sadakallahul azim. Allah aytdı. Qom, jeke insan jaman kalıptanıp kalgan jaman kılık joruktan surulup жақсы işke özgörүүгө hareket kılmayınca men аны hiç kaçan özgörtpeyim degen. Qom, el, jurt, üy-bülö jeke insan uşul jaman işten bir otola surulup çıgayınç dep özü çıgış gerek. Boldu sögünbeyim, boldu uruluk kılbaymın, boldu zinaga barbaymın, içpeymin, çekpeymin dep surulup çıgıp Allah meni özgört. Men munu ol jaka özgörgөнü öttüm, meni bekem kıl, bul jaka hiç kaçan burdurba dep özü surulup çıkmayınca Allah'a hiç kaçan özgörtü berбейт. Andıktan tutkan orozoňuzdun en akırkı jemişi orozo içi siz özgörün. Orozodan keyin taptakır başka musulman bolup çıga gelin. Mına bul tutup atkan ıyık Ramazan aydagı orozobуздун jemişleri. Aman bolуңуздар. Tutkan orozoňuzda Allah Taala kemçiliksiz kabul kılsın.